Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, and very good morning. So, today kita akan continue on your properties of line integral. Okay? So, before we start, kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Okay, so last week we have looked at how does a conservative of a vector field works, and also a few tutorials on macam mana del cross menjadi del dot menjadi. Okay, so we have looked at a few examples, and also kita dah masuk sedikit on line integrals. Okay, so this is the very basic concept of line integral. So yang ni kita dah tengok. So this is properties. Okay, and the last part is okay. So yang ni pun kita dah buat stage baru, which is for C1 kita dah tengok this one. Okay, but for C2 kita dah settle lagi. Okay, siapa datang? Okay, so C1 kita dah buat, so C2 tak boleh buat. So now let's just continue for C2. Okay, so as mentioned earlier, for C2 yang berubah hanyalah on y-axis, not on x-axis. X-axis is maintained 3 dengan 3. So therefore kita akan gerakkan the point here from here up to point here. So therefore your movement will be 3 until negative 3. Okay. Tengok balik 3 ke negatif 3. Ikut pada anak mana. So your x, kita tengok this side lah. Betul tak? So kita susun balik lah x sebagai s subject. So you will get here 18 tolak y square. So let us just conteng tepi ni. So you have x square plus y square equal to 18. So you have x square equal to 18 minus y square. So x equal to positive negative square root 18 minus y square. So since we let y equal to t, gantikan terus lah. So you'll have positive negative square root 18 tolak t square. Okay. So that is for this side. So positive or negative. So since it is on this side, so maka dia okay, kalau dia pula negative. So on your x will be square root 18 minus t square. Okay. So for your ds, apa dia ds kita? X prime square plus y prime square. Okay, kita buat short sudah lah. Okay, tak payahlah x prime bracket t atau apa. So y prime kita tahu dia t. So y prime dia x lah. So x prime kita buat lain kan, square root 3/2 differentiate je biasa. So you will have here. So on the left side, I will go on the left side. So x equal to 18 tolak t square kuasa 1/2. So x prime you will get half bracket 18 tolak t square kuasa setengah tolak 1 negatif setengah, darabkan dengan hasil differentiate dalam tu 18 tolak t square negatif 2 t. So cancel 2, cancel 2. You akan dapat sini negatif t over square root 18 tolak t square. Nah, you akan dapat so this is your x prime. X prime kita akan ganti dalam tu lah. So you will have here square root
negatif T over square root 18 tolak T square kuasa 2 main plus 1 kuasa 2 sebab Y prime kan. Okay. So ds akan jadi apa? dt lah kan. Okay. I think I'm gonna write down again inside your other page. Okay. Okay. So daripada sini kita akan continue. So integration negatif 3 sampai 3. Okay, sebelum tu let me just write this one back. ds. Okay. So it will be negatif 3 pula dah. So dia akan jadi 3 3 sampai negatif 3 lah. So it will be 3 sampai negatif 3 bracket square root 18 tolak T square. Okay. Minus Y. Y adalah T. Okay. So that is your 3x tolak Y. And your ds will be square root bracket negative T square negative T over square root 18 tolak T square kuasa 2 plus 1 square. Okay. dt. Sini square root. So negatif 3 sampai negatif 3 3 kurungan 18 tolak T square tolak T buka kurungan you'll have your square root T square over 18 tolak T square plus 1 dt. Okay. So since we want to make it simplify it a bit, then explain sini kan, betul tak? But before that, kalau kita cari yang ini, so since this is plus 1, so satu kat sini kita beri sama punya mana apa? So kita kat bawah lah. So satu ni kita ingat 18 tolak T square apa? 18 tolak T square. So we'll be changing satu sebagai 18 tolak T square over 18 tolak T square. So you will have here T square tolak T square. Yang saya ya 18 tolak T square. So you'll have here 3 negatif 3 square root 18 tolak T square minus T buka kurungan. So you'll have here 18 over 18 tolak T square dt. Remember square root kalau bahagi kita ucapkan pada square root 18 T square boleh expand. Okay. Therefore yang ni bagi sini. Okay. Square root 18. So you'll get here
3 square root 18. I'm going to write down step by step lah. Okay, takut silap pula kan. Okay, divided by square root 18 tolak t square minus 18t over square root 18 tolak t square d. So you expand to here, you expand to here. Okay, square root 18. Okay, square root 18. So obviously here, this one akan cancel, this one akan cancel. This one is direct integration. And this guy will have negative t square down here. So what? Substitution method. T square is negative integration akan negative b. Ini have answer. Okay, memang panjang lah this one. So let's just let you so du over dt will get here negative 2t. So dt negative 1 over 2t du. So kita boleh pecahkan 3 sampai negatif 3 square root 18 dt minus square root 18. Okay, I'm just going to split out the 3 until negative 3. Square root 18 t over square root u multiply with negative 1 over 2 t d. You'll have cancellation of t, so cancellation of t. So sini integrate macam biasa, you akan dapat sini 3 square root 18 bracket 3 sampai negative 3 t. Okay, forgot to mention the t. Minus square root 18 per 2 integration u kuasa negatif 1/2 du. Baru boleh integrate. So this one gantikan macam biasa, 3 square root 18 negatif 3 minus 3 square root 18 darab 3. Okay, so this is 1 kurungan minus square root 18 over 2 u kuasa half. Oh, dia plus kan? Betul lah, plus. So dia akan dapat sini half negatif 3 sampai negatif 3. But remember du awak adalah apa tadi? 18 tolak t square. So you kena susun balik lah. So this one you salin je balik. So I'm just going to do it like that. So you sini akan dapat sini square root 18 bracket 2. So multiply with 2, because half terbalikkan akan jadi 2. Bracket u akan jadi apa tadi? Square root 18 tolak t square. 3 sampai negatif 3. Gantikanlah dalam tu. Okay, so again here cancel. This one you kena guna calculator lah. Okay, I'm just going to leave it right here, so you can find your answer. Okay. Double check lah kalau ada silap. Double check.
pangkat kosong kan, yang belakang 18 tolak 9, you get square root 9 tolak square root 9 yang belakang. So you get here negative 54 square root 2 minus square root 18. Buka kurungan, you will have here square root 9 minus square root 9. Negative 3 square 9. So this one will leads to 0. Okay, so tinggallah, this is your final answer. C1, what's the answer for C1 tadi? Oh, C1 tak habis kira. Okay. Oh, C1 I just give you an idea. Okay, tak apalah. Okay. So siapa yang dah kira C1 tu, so you boleh tambahlah dengan C2 ni. So that is the answer for C2. Final answer given this one, tapi I tak tahu dah betul ke tak. Okay, so you need to check first. Yang I tahu sini negative 54 square root 2. Alright, ambil gambar dulu. Okay, so we want to go to the next section. Okay, so nak ambil gambar dulu. Okay, boleh move to the next session. Okay. Okay. Okay, the next section. Jangan tengok dulu. Okay. Compute 4x dy plus 2y dz where C consists of the line segment. Okay. Kali ni dia bagi line segment 0, 1, 0, 0, 1, 1. Okay, followed by the line segment 0, 1, 1 to 2, 1, 1, and followed by the segment from 2, 1, 1 to 2, 4, 1. Okay. So for this case, you kena tengok apa yang penting, apa yang bukan. Okay. For example, for the first segments, kosong, satu, yang bukan adalah pada C. Z. So therefore kita ambil Z lah, yang bukan. So therefore Z kosong kan. So on C2 sama juga 0, 1, 1 2, 1 nampak kat kanan satu. Yang berubah adalah X axis which is 0, 2. Okay, saya ingin tengok kita buat. Alright. And the last segment 2, 1, 2, 2, 4, 1 2 betul, satu betul. So yang berubah adalah C 5. Okay, so what I want to highlight here, tak semua case kena parameterize. Macam parametrik yang tak atas lah, jadikan Y sama T. Betul tak? So for case yang ni, kalau tak nak parameterize atau parametrik, so direct kita gantikan X sama kosong, gantikan X sama kosong, Y sama satu, jadilah Y sama satu. How about Z? Z kosong kan? Z ni kosong kan? Apa tak? dy apa yang ada dy kat sini? Kita boleh differentiate kan respect to Z. Boleh kan? dy over dz. So dia jadi apa? Kosong. So from here you will have, since we are going to integrate with respect to dz, sebab dz yang berubah betul tak? So dz kita maintain je. So dy akan jadi dy over dz akan jadi dapat kosong. So therefore ganti je terus, integration 0 until 1
4 multiply with 0, dy kosong, tambah 2, y kita adalah 1, dz kita adalah dz lah. Actually yang ni tak boleh differentiate, tak apa. Because kita dy adalah dengan kosong juga kan. Tapi kita boleh buat, tak salah pun. I'm just going to write this properly sikit. So dy over dz is equal to 0. So therefore dy is equal to 0. Nampak? Kalau dz dibawa ke kanan, akan dapat darab kosong. So tinggal dy sama dengan kosong. So therefore integrate je lah 2 dz. So you akan dapat 2z kosong sampai 1. Dapatlah 2. So saya tak balik lah. Saya nampak cara atas ni dah. Parametrik tu nak let semua mengerti. You will get this answer. Okay. Let's say you let z mengerti x pada n of that. So let z mengerti. Okay, I will use red pen. So let z equal to t. So you akan cari apa? dz, dt. Yang lain you kena ganti ke tak? Sekejap, I tengok dulu. Nothing much here. So therefore z akan maintain je kosong. Sorry, z pula lah. T akan maintain 0 until 1. Apa lagi? Okay, I think tu je lah kan. So for x maintain je, kosong juga. Okay, dy you nak respect to t, boleh je dy dt. Betul tak? So you can still do your dy dt masih sama. Dy over dt you akan dapat kosong juga. Sebab respect to t, nothing much here. So you will get here 0 juga. Plus 2y. Y kita ada 1. So z kita dz. So dz kita akan tukar kepada dt. So dz dt akan dapat macam, oh 1 okay, tak boleh lah. Okay, dz dt akan dapat sini. Okay, dia kena tukar macam atas tadi tu lah, square root tu. Square root x prime square plus y prime square plus z prime square. So if I'm not mistaken, dia kena buat macam ni juga. So x prime square plus y prime square plus z prime square dt. Kena buat macam tu lah. Kena buat juga yang belakang untuk yang ds. So x prime kosong, y prime kosong, z prime 1 dia. Z prime 1. So differentiate 1 dia. 1 square, 1 juga. So therefore you akan tinggal sini. So this one 0. So this guy is 0, this guy is 0, this guy is 1. So tinggallah sini integration 01 2 d dapatlah 2t 0 sampai 1 dapatlah answer 2. Final answer sama. Nampak? Tapi kalau Sinzi dah bagi formula yang macam ni, selalunya dia direct je lah. You don't need to think much lah. Kalau atas tadi lagi dia ds kan, right to the surface. So ds maksudnya dia buat benda ni. Kalau atas tadi lah, selalunya atas tadi. Okay, I help you out on segment C3 but C3. Okay, so for y1 we will split z adalah x adalah on 0 and 2. So nak differentiate apa tu? dy dx kan? dy dx boleh dz dx. Semua tu je kan kena differentiate. So dy dx you akan dapat sini 0. dz dx dapat 0 juga. So integration 0 until 2 for x
Okay, dy kita dapat apa tadi? Dy over dx kosong. There. Tambah 2y, 2y adalah 1. dz kita adalah kosong juga. So, integration kosong? Kosong lah. You don't have dy, you don't have dz. Tak. So, integration kosong? Kosong lah. Ini maksud dia because you nak integrate x, you have to set dx tak? Because dy sama kosong, dx sama sini. Dx sama sini, kalau kosong, so kita nak dy sini. Mana kosong? So, dia kosong. Unless it goes in y sama dengan x. Okay. Dia akan differentiate rasa x. Okay lah, dy sama dx. Dx. Cuba for line C3. Cuba tengok. What do you get? Cuba tengok for line C3. Apa yang you akan dapat? Okay. So you have x equal to 2. You have z equal to 1. So y you kena integrate antara 1 sampai 4. Dy ada, tengok mesti dy. So you need this x, you need to this y, you need to replace dz. So remember, kita nak integrate respect to dy. So dy ni kita maintain je. Okay, jangan usik dy. The one that we want to substitute in is x, y dan juga dz. Okay. A little bit of help into. So this guy maintain dx and dy.
So y ni maintain lah sebab kita nak integrate sebab tu lah y ni maintain. Your answer should be 24. Respect to dy. So dz respect to dy, you akan dapat kosong. So apply sini, dz is equal to 0. So substitute 1 sampai 4. 4 multiply with 2 dy plus 2y dz adalah 0. So tinggallah integration 1 sampai 4, 8 dy. So 8y 1 sampai 4. Therefore you akan dapat final answer 24. So bawah ni you akan dapat sini 2 tambah 0 tambah 24, dapatlah 26. Final answer. Okay. Tapi dalam test okay, select gambar dulu. So we will go to the next section. Select gambar dulu. Alright, so the next section is section 3.2.2, which is the application of line integral. Okay, ni kita belajar basic dulu of line integral. So the next section will be application of line integral. So first kali kita akan tengok what is a work done. Okay, so work done in a force field. So a line integral can be used to calculate the work done on a charged particle traveling along a curve in the force field represented by a vector field. Okay. So in the first section of this chapter kita tengok pada vector field. Kali ini contohlah dari point A, point B. So kita nak gerak particle dalam tu. What is the work done that will be applied ke dalam vector field tersebut. So
to determine how many calories a swimmer burns while swimming along a certain route, okay? So when the currents can be predicted, ini pun contoh lah. Contohnya dalam arus sungai ke apa. So you have a swimmer wants to swim pun boleh juga. That is also computed as a work done. So a swimmer wants to go from point A to point B, and then it's a current here. So current sama juga. So that is work done for the swimmer. So directly going to the formula. So if F is a force field at one vector field, okay. So the work done F in moving a particle along the curve C can be written as F dot element. Ini dah produk dan sama this. So wow, conservative vector field. So let F be a conservative vector field. So with potential function F and C be any curve. Okay, starting from point A to point B. So therefore F dot R, which is the work done, adalah sama del F. Del F ini kita tengok lah, ini buat dari R. So kita boleh F X Y A sama B. So F equal to A. Ini pun kita tengok what does it mean with this. Okay. So syarat dia kena conservative vector field itulah baru you boleh apply that formula. Okay. Right. So for example, if given a vector field F, okay, you have 2x dy squared. So the line integral along different paths C1 and C2 can from the same start to end point give the same value. Okay, so to answer, you have C1 dari sini. So you will see that. Tapi tiba-tiba kalau buat sini, you guna route ni, so you have sini, so you have same answer here. So you have the same work done. So note conservative vector field. Okay, so del F, so the function here. So del F ds into 0 for simple curve. Okay. So to check conservative field, ini semua juga del plus F. Alright, so going straight into example. So compute the work done by the force field F acting on object as move along parabola y equal x squared minus 1 from 1, 0 to negative 2, 3. Okay, so given a parabola, so you have y equal x squared minus 1. Okay. This is t starts from x to 1 and n is at x equal negative 2. So you start at 1 negative 1. So then f or y equal to t squared minus 1. So that x equal to t lah. Dia parameterize the equation. So kat sini, so you can add a little bit inside. Oh ni ada mention dah. Let x equal to t. Okay. Where t varies from 1 until negative 2. But for mana pun kalau let's say, so saya buat y sama t. So you akan ambil y adalah kosong sehingga y equal. So you can either way dapat cara macam mana boleh. So you have dx equal to t. You have dy is equal to 2t. Ambil di sini dan dx t. Sini 2t dari sini. Dy dt sama dengan 2t gitu lah. So move your dt sini adalah dy sama dengan 2t. Sebab apa dia buat macam tu? Nanti kita tengok. So f adalah vector field y, negative x. Okay. dr adalah dx. Kalau 3 dimension dx gimana? dz lah. Okay, ingat kita dua produk vector dengan vector dapat hasil tambah kita ya. Okay, so y adalah dx, dx tambahkan dengan negative x juga. So yang ni sama is nyata vector. Nampaklah this equation is the same as equation atas tadi. So from here they parameterize the equation. Macam ni parameterize sendiri lah. Y sama dengan t square per 2. Dx sama dengan t. Tolak t. X adalah t. Okay. Dy adalah 2t. T antara bawah mana? T antara 1 sampai negatif 2. Okay. So expand macam biasa. So you akan dapat sini work done adalah okay. Okay. Alright. So that is one way to compute.
Okey. Atas tadi guna parametrik. Ingat tak saya kata, kalau tak parametrik kan boleh juga kan. Ni guna tak parametrik. Okey, kalau tak guna parametrik punya case, you akan dapat sini. So after dia, ini sama juga betul. Okey. So express y in term of x. So this one is up to you lah nak buat dx atau dy saja. So since y equal to x squared plus 1, then as now ambil respect to dx lah. Kalau you nak buat respect to dy, satu boleh jawab you nak buat dari satu sini dan differentiate x with respect to dy. Satu boleh jawab pula, you punya x squared dan differentiate y susah lah. So yang ni boleh senang differentiate y with respect to x. So you akan sini dy sebenarnya 2x dx. Okay. So bantu je terus dalam ni. So you have y sama dengan x squared plus 1, dx ada jadi x ada jadi dy adalah 2x dx. How about movement dari x lah? X adalah 1 sampai negatif 2. So sama adalah sama ya. So it's up to you which method you want to use. Okay, contohlah kita tanya, sir, macam mana nak tahu macam mana nak guna kan? Okay, since this is a simple curve dia tidak melibatkan satu macam overlapping function, you can use the normal one. You boleh respect to dy, boleh respect to dx, boleh. Okay, tapi contohlah parametrik ni dia akan berguna bila curve tu tiba-tiba dia overlap macam tu. Tiba-tiba dia buat circle dan dia overlap dari circle tu ke. So it can be used for parametric equation. Dia akan lagi mudah lah untuk parameterizekan equation tersebut. Ada tak? Contoh yang ni pun boleh juga, sebab it's not a regular x square plus 1. Ini dia macam dy sikit keluar, senang keluar sini. So this is easier to parameterize the equation. Okay, ada banyak kaedah. Alright, let's see here. So determine whether the line integral is independent of path. Okay, so independent of path sama juga. Ini, so f will be r n dx plus n dy. Okay, so you have here m adalah first vector field and n adalah second vector field. Okay, so for the line integral to be independent of the path, the vector field must be conservative. So the necessary condition for this is mixed partial derivative. So therefore m must be equal to n and y must be equal to n x. Okay, so therefore the line integration maksudnya dia bukan conservative vector field lah. Okay, so this is actually dalam notes kat bawah ni. Okay, so for a conservative vector field, my must be equal to nx. Inilah. Apa lagi? Ini kalau 2 dimension, kalau 3 dimension yang ni semua ni lah. Okay, so that is one other thing, but I don't think this type of ni akan keluar lah. Alright, show that is independent of path, then evaluate. Okay, this is quite interesting. Okay, so then evaluate the line integral for any curve C with initial point negative 1 and 2 and terminal point at 2. Okay, so first kali dia adalah sama. Okay, so my sama nx. Okay, and then find the potential function f. Inilah yang ada model sikit. So we already have n sama dengan x lah. So this one we can have del f over del x. Nx n adalah x square plus 4y cube plus 5. Ini adalah del f over y. Okay, yang ini kita gunakan kaedah sama macam sebelum ni. Kita kena buang sini dan dikit. Okay, ini pun sebab buang sini dan dikit. So dia buat pada sini, saya gunakan this equation. So evaluate the line integral. Okay, so dia akan ambil sini function 2 pula function negatif 1 2. Macam dia buat, ambil apa dia? 2 3 masuk sini. 2 3 kalau akan negatif 1 2. Okay, disebabkan ni dia bagi tahu dah what is the ni path from negative 1 until 2, negative 1 to until 2 3.
here. So therefore you boleh dapat tahu what is the movement of F to P and the F to P. Okay. So anyway, jadi kita buat latihan, kita akan nampak lah how this function works. Okay, so far ada soalan tak? Okay, jap. Green's theorem sebelum kita masuk Green's theorem. Now let me just look at this guy. Ada ni tak? Vector field. Okay, this is the old one. Ni. Okay, ni. So this is the part where we are going to see this guy. Sekejap Hari tu kita buat satu soalan je kan? 1 dengan 2. Okay, question 2. Alright. Okay. Potential function. Okay, go to question 7. Question 7 is quite interesting. Okay, question 7, August 2022. Okay, August 2022. Given that a vector field F 8/18xy square tambah 2y exponential 2x and then exponential 2x negative 14x square y. Okay, prove that F is a conservative vector field. Okay, nampak dia bagi 3 marks dia kan? So directly you can use the stated dalam you punya nota tadi. Mana nota you tadi? This guy. Okay, direct you can use this one. Okay, since it is a 2-dimensional function, so you need to prove that mx and y equal to x. M adalah first component, n adalah second component. So my equal to nx. So my equal to nx. So the first step here, show that my equal to nx. Okay, so M adalah first component, N adalah second component. Okay, that one I leave it up to you sebab that is just straightforward differentiation. Okay, second item. Find the potential function. Nampak? Find the potential function F such that F equal to del F. Okay. So you have potential function F equal to del F. So implies that F kita tadi apa? Pancang tu 8 minus 14xy square plus 2y exponential 2x, exponential 2x minus 14x square y. Okay, equal to del F. Del F kita adalah apa? Fx, Fy. Nampak? Del F. Kalau 3 dimension, Fy, Fx, Fy, Fz lah. Okay. So for this case, we already have first component. Second component. Okay. So ambil lah first component dulu. Betul kan? Okay. So first component F is equal to integration 8 tolak 14 xy square plus 2y exponential 2x dx. Sebab first component. Okay, second component integration exponential 2x minus 14x square y dy. Okay. So ini you kena prove lah ni. Okay. Or del cross F
is equal to 0. Jadi dua cara lah, yang y sama dengan x, dan teruskan terus. Jadi panjang sikit lah. But since it is just 3 marks, y yang jadi tu lah. Pergi. Okay. So this is integration macam biasa je. So just integration. Tak perlu nak buat apa? Tak perlu nak buat substitution method, tak perlu bypass satu. So direct integration. So you have to say what? Ax. So this 14x squared over 2. So this 2y squared to x over. So 8x minus 14 x square y square over 2 plus 2y exponential 2x over 2. Cancel, 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 cancel. Plus c atau plus g bracket yz. Z tak ada kan, so tinggal y je lah. Okay. So for this case sama juga, exponential 2x divided by 2 minus 14x square. Oh sorry, ini respect to y kan. Okay. So you akan dapat siapa? xy exponential 2x dah kan, minus 14x square y square over 2 plus gx. So again, cancel, cancel. So nampak? Yang ni sama, yang ni sama, yang ni sama, yang ni sama. Tinggal yang ni kita tambahkan. So your whole potential function adalah f is equal to 8 x minus 7 x square y square plus y exponential 2x plus c. That is your final answer untuk question 2. Okay. The last part here, evaluate f dot dr by c is the coefficient infinite. Kita tu dua kosong. Ada berapa lain? Tiga lain kan? Nak buat lain cerita satu-satu. Nak buat lain cerita satu-satu. Dua balik yang baik. Rumah apa? Dia ada shortcut. Dia bagi dia tadi kita tahu. Dia ada shortcut. Okay. Let me just go back to the notes sekejap Okay, I'm just going back to the notes. Okay, it does mention inside your notes that mana dia tadi? Ni. So f dot dr is equal to f del f dot dr, which is f x y a. F x y yang dicari tadi. Ya. So y a apa itu y a? Apa itu y a? So gantikan terus ke dalam function. So directly you can cari what's your original function. Okay. So go back to your notes. Okay. So if I were to write it down back as your formula, f dot dr integration is equal to del f dot kan dengan dr del f dot kan dengan dr juga, which is equal to fxy point A ke point B, therefore FA minus FB lah kan, FB minus FA, sorry. So FB minus FA, macam tu lah. So that is your whole. Actually tak perlu tulis balik semua ni, okay. So it is just for you to, untuk you study balik, you senang lah nak tengok balik kan. Okay. Sekejap, I need to figure out whether you should find your C or not. Sekejap
or you only have your x and y, you doesn't have your c, right? So f dot dr is equal to f bracket point A ke point B. So nak buat macam ni, ke sini ke, ke sini ke sini ke, ke sini ke sini, mana satu ni? Point A ke point B, mana satu? Point A ke point B, macam mana? Nak ambil point mana satu? First dengan atas. So that is the shortcut. Ambil first point terus ke last point. Dia tak perlu lah. Senang-senang. Tak perlu lah. That is the shortcut. So directly from here you ambil F42, 4 negatif 2 minus F apa tadi? Negatif 1, 2. That is the shortcut. So you masukkanlah dalam kalkulator you. So 8 kali 4 kali 7, 4 square negatif 2 square, y awak adalah negatif 2 exponential 2 times 4 minus buka kurungan 8 negatif 1 tolak 7 negatif 1 square 2 square tambah 2 exponential negatif x close bracket. So C tu tak boleh cari lah. 8 kali 4 kali 7 square 2 square.
So that is the final answer for question 3. Okay. So let's say if you want to do your F or VR step by step, C1 plus C2 plus B, you should get the answer sama lah. Tapi biasalah, dia akan ada berbeza sikit lah. Up to your cari tindakan. Okay, so I think the whole chapter tutorial apa ni? Tutorial 11. Okay, you can complete the whole tutorial 11. Okay, so this is the same concept lah juga macam tadi. Cuma this one 3 dimension. Show that F is conservative vector field, hence find the potential function such that F equal to del F. So ini actually Fx, Fy, Fz. 3 dimension. Okay, you integrate respect Y, X, respect Y, respect Z. Ini simple lah. And then tak guna integration. And then evaluate F dari A by C is a closed curve shown below. Give a reason for your answer. Jadi pun sama juga. Tapi kan, evaluate F dari A by C is a closed curve. Ingat tak tadi kata tadi? Point A ke point B betul tak? Kalau ini what is your point A, point B? Contoh lagi saya sini. What is your point A, point B? This is your point A. This is also your point B. What is your model? Dia akan ambil apa lagi? Dia akan ambil apa? FB betul tak? FA betul tak? Betul tak? Dia akan ambil FB betul tak? FA betul tak? What is your point B? Benda yang sama. Betul tak? Point A. Benda yang sama. Apa jawapannya? Apa dia wadannya? Apa dia wadannya? Cepat. Kosong. Betul lah. Because wadan is from one point to one point. Since dia guna hak dia kat situ, mana dia balik kat situ? Jumpa balik jalan penyelamat dia kat situ. Therefore, wadan dia kosong. So, what is your explanation? Beritahu lah, since starting point sama, end point sama. So, therefore, wadan is equal to 0. Kalau you ambil pun wadan, dah lah nak ambil point apa? Dia tak bagi apa kot ini kan? Macam mana nak ambil point ni? Betul tak? Logik pergi lah, tapi dia saja tak nak pergi. So, dia kata, dia apa? Give your reason. Okay. Tak beritahu what is your point. So, that is basically the idea of this whole thing here. Okay? Sama lah juga ini. Dia saja je nak bagi you takut. Besarnya curve aku. Kan ada 3 integral nak kena buat kan. Sedangkan it's not a 3 integral at all. That's why dia begitu 2 markah. Dia cuma boleh FA itulah. Alright. So I think you can complete all your tutorial 11. So next lecture kita akan continue with Green's theorem and hopefully you can complete your tutorial 12 as well. Okay. So any questions before we dismiss? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Alright. So I think that will be all for today. So see you on Wednesday for Green's theorem. Okay. So thank you class. Alright.